Nara malakan yam ka nas diale kontin barwani lingwa sama an wala changa jandang ro dish ka paiba dek ron kina dang ro jandang ro bakel biya kamal report ban lingwa sama bana ro kamana na chala da kuma salbi ke me yadi de jan kon focus tena ana tege jom chala gwa sama ngumo salbi ke me yadi de lel re which ka South Africa ga jamoni dar gwano de yana ling are roje me bani bana right kamanan chitu ka mama Rebecca re which ka juba gwal mi jene jene we ka Nairobi ki we Kenya chaje peno jene ka security ka purpose re which ka juba kana me be ka kor ka roje dan shalat mi che selbi mi yadi joko no jin angam guji ka me dan shoda ni Dr. John Garner Mabur la jagwi ke ten ka kwaja direct me ruich me kan ni jen ki me kan ni lu bari pona ban jaling anyok ban right ka quiring dialo ko kenen to no ka court ke gwalok Dr. Machar ka jari pore mena kan kon wen yam ran la shara la ja to bugwasama mi jiram jidit goro bi subscribe ka bi follow South Sudan human rights activist Nathan Contin la roi ne la kan ka Lincoln Nathan Contin la dier ka tegnat ana chika tejeno ne benefit metede je kamo re which ka South Africa me la president Salva Kiir yadi la jena jamo buwe ka South Africa ngai kon diale president Salva Kiir yadi che kon jene che we ka South Africa ka paidiok ronkin dangro with jendangro bakel enona medane che we goron winimi cholaro nene we ba mar kam South Sudan kene South Africa bari aleka kenyo goden winimi cholar no e kan la no dob dande election de jere aleka keje no anyok antaya dane jene keje kimi we ka chanwal ngwan ka paidiok choten winimi ka South Africa kanin dang badak che tekenin dang badak rewi ka South Africa ano ka ta da ne lat ke je ka challenge ne dialo la ka je no de maler ta kam kume South Africa kan sa Sudan yen do be da ne chalat ke je ba mi shide me dan ji kon diala ngajbo ne me we ko jen tek point de ke te ka je ko dong dar we ba ka kwidwel wal chirmana na ngai ka dong dar we ni mi dar wodwel wal ko point de te ka no dong dar ko roi ka do dan de president Salva Kiir yadi dar ko inquiry dar je mal win ka je ki dar tem mi che ko inquiry cheben kano jan de jalwak election material ki voting material te dero non ray wish winami nyok shi ray ka ta dan dong de economic dung South Sudan de ray ka ja ta to ka ti chicken ka lat ka gwa sedan bar ngai kon diale ray wish ka South Sudan te ka tong wala lung te baj baj ti tok ten no kono rana muwe kuma muwe ga Salva Kiir yadi de ray wish ka South Africa ka gwadro ki karo te tuok maniam o gore jeno de jelwa ka kui kware rewde o we ka kui dol wale ko ngai kon diala te ka join Salva Kiir yadi but main important thing along man dine jan da lajen election kui kware ko jan gore jeno de lwa ka dob dana der win ka ja ajemne yina mod la jena ba were wuci winami en state ngai kon diala ko jan charam di don ke de jal pada ngum jal ga jana ci kon ngaje no te karo man yam point de te gan kir so da del jal ko dar we dol wal dang de tum ko wel me dang la tum ko wel me bete ka pet diok je ke pet di ke pet bakal and then ba nyoko lo jo ba nyoko tum ko point de ko lo bom so na me jen dan en le road en tamanon na me cha kwa kel chana we kam na to ka Rebecca den gwase chicken mi chikon diala ngaitin no sharwach ka kuma no Salva Kiir me yadi ta yedan e chiang je je ka je re wuchin winami ka chikon diala ngaje ni me chalat te mi cha kolat gwase me ban linkel no Rebecca nyanden gwase dan e che me raje ka ja chikon diala nen we right gwas mo ala gwa funeral ka ki gwa de dane taw karanten wud shal ka kosti Rebecca nyandeng chela do ne na nga me gwe ku ma South Sudan antama ki nga me gwe president Salva Kiir yadi ten ka jantam ko jantam no medan Dr. John Garner Mabur te gane ti gwe ki jaten amene me ci yere ci jian te ko le te jeno ne na nga me gwe Salva Kiir yadi ten antama ka jantam me mi Salva Kiir yadi che jiano che we ka South Africa te mi lo to ko kore ka mama Rebecca ko mama Rebecca jaram dan la a vice president ka queer minister of youth kan agenda jan gwa dan te tin position dan te
me charwach chimedan jikon ling no charwai ngwan chekalat joga ngwan no yena ngumi sia jwal kun kwat ke jamo antama ko cheteje ne ko do dan de sub ke biya di dar wi dar yen ke jete me chalat me jene jena mo ke passport lo we gwel ka Kenya ke Nairobi tem choro lat ke airport chama ma Rebecca chajo pen we chao pen no der we ka Kenya mi che we ka airport ke ripon me chalat wa chajo pen we chi mission mo che chu fail ka ta dan der jen der we ka South Africa wa jen tele clearance ke ripon an chalat wa jen tele long ke tele par mi akam der jen ga jere wich cha chu pen we mi en gu no mu kwer mi di mi pen ga je we re wich kap dong pa roi ka roje pilot gwasama der nyu no jen cha tem cha lo ka jen ti kon dia la ngate ko ne ti che banyal na ka ne kwer ka ku me sel ke me yadi traje no me cha lat mam Rebecca che chong no an jo we da ne cha lat gwasama ne ti ngwan cha nga je no lat no to ko jen che la da joj che we je me yara kon yara ne kon ante mi che wi cha la ne te kon te shi struggle calibration struggle dan la ga ne ni wi cha roi ram karwada ko wich che chang ke je tel mu ga mu je keten tel mal mu de ten ka kwar ka ci kana der ka ta dan cheng na rodin ke ja che jula de no ramadan en bel nga president Salva Kiir yadi ke report dan chalat jen me gorgo jeno bi peace be ben kana unity sacrifice mala lat kana jenetin kon la kwar ka kwar me shi kan no den kula pal they are comfortable ke jen situation dan le roda de wi dar wen yamade ajene joga ngwana yena ngumi shi aroj ka kon bi ya gango kan manakun chengwan ya la rede no roje la da tok jene tok lenya ne mach la tugu mi la di tokrar lanya na maja dana yuatka chela de jojo no chete di jeri chene lungre kumaka charaj bonu ne jene chete ne ka lati ne ka rundang ro ti je ke ne president Salva Kiir ya dit ke ja so na mo ko rode che be ga nyandeng che lo de che jat ke ja kan situation dan tere wi ke sa Sudan so na me da la me de yen linga no chara be ga nyandeng cha pe no were wi ka Nairobi ban more information ban ga linga gwatan be look da ma chare cha lu ga chan dang ro wi de ngwan te ga mi chu tok ten warga ya dane sha summit defense lawyer to ko gor ka no te ka na ka mi chora lat cha warga di ne dan chare jag ne de kontila persecution ano chi persecution ti ga warga di ni kan nyom gor kana chigan nyo kam defense lawyer kata dan chare ko chalat ke je chikon dia la ngach ka kui audio and video recording edan e chatok chatika rolo ngwane tok ten cha dag ma charba cha peno jen bo dere rach eno kamicha gor la jen loka jen e kon la jikum anyo kan kon tela defense lawyer chigan e kon la jilok chigan ga ka ko kene cha ka address mi chodo lot joga ken wonene yen pain kun bia neitin kontin tin kwa defend joken defender ne kene kon la ne dak ma char ke no mulo gen ga de yen ka ger walte ram ci benyal eno long ne ne tine ne ga ron kin dangro yen dangro de ka pai bangwan ene de kon te kel ka dak ma char ci kene to ci ken ga me ka no bu ka let kel ka ke ala defend lawyer ndo badana ba state wa je me ke ja elengu so na mo chete ka gap ci chokten kana ngupen ko de dak ma char de lu de je record ke jamo ana so chete ka ngang no mu tok ten wana mona kana kon la prosecution team gor kanu de kan dak ma char de kan te tele ngoto gorka jen ko ala no gono to diali ba kadil ling agwa before kana no proceed jen yana nena ci kuma men right ke sauke mi yadi ci kan gor no tolkan ngapin ka cha agwa nyore no yen te ga nganta ku conflict ana ala conflict interstate ne ne de kontin lokana ke joje no te ka tel jekti charen la te laran ngo ya atne ci ma ngot agenda an sure la no mo ban more information ban jinga gwatan be be ta man bye bye